салом ба бинандагони бениадгиромии радиозодӣ ва ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам боз дар як рӯзи нав дар рӯбарӯи шумо азизон ва мехоҳам дар чанд дақиқа дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим кунам. имрӯз 10 ноябр аст, рӯзи шанбе, рӯзи истироҳатӣ барои бархе аз шумо ва умедворам ки ин чанд дақиқаи худатонро чун ҳамеша барои мо хоҳед бахшид. والدین محبوسانی که مهلت جزای خود را در محبس دارای نظام سخت رقم 3 شهر خوجند سپری میکنند میگویند خبر نیافتند از حال فرزندان یا سران خانواده خود بعد آشوب آنها را خاطر و نگران کرده است. مسعود صادق و ساکن ناحیه اسفره به رادیو زودی گفت پسرش فراد صادق 1.5 سال پیش زندانی شد و در محبس رقم 3 شهر خوجند مهلت جزای خود را سپری میکرد. او میگوید تلاش دارد از حال فرزندش خبر یابد ولی تا به حال بی‌نتیجه بوده است. این مادر محبوس میگوید مقامات به خانه بعضی محبوسان رفتن نزدیکان آنها را از زنده و سلامت بودن فرزند زندانیشان در جریان گذاشتند. همین طور مادر یک محبوس دیگر که پسرش با 15 سال زندان حکم شده است در صحبت با رادیو زودی گفت به هر مقامی که برای فهمیدن حال فرزندش زنگ میزند یا رقمش خاموش است یا خبر ندارند. در بیمارستان ولایتی شامی 8 نوامبر گفتند که 6 کارمند محبس رقم 3 شب 7 نوامبر با زخم‌های مختلف آورده شدند و حالا بستری هستند. آنها را در شعبه آسیب شناسی طبابت میکنند ولی طبیبان به روزنامه‌نگاران اجازه عیادت با یگان زخمی شده را ندادند. طبیبانی که آنها را جراحی کردند نخواستند حتی درباره چگونگی و از چه اسلحه زخمی شدن آنها را صحبت کنند. مقامات از بازگوی شماره کشته و زخمی شدگان در آشوب خودداری می‌ورزند و تا حال سبب سر زدن آن را هم بیان نکردند. نعمتالله میرسایی تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه میگوید پنهان داشتن اطلاع بخصوص نزدیکان محبوسان زندان را نگران کرده است و باعث پنهان شدن هر گونه خبر و آوازه‌ها شده است. به گفته منابع نزدیک به تحقیق این حادثه در پی آشوب به یک ستاد ویژه عبارت از مقامات نهادهای حفظ حقوق تأسیس شده در محبس مذکور واقع در محله 14 خوجند به تفتیش حادثه مشغول است. بر پایه خبرهای دریافتی به این ستاد و کمیسیون تفتیش حادثه آشوب در زندان رقم 3 به جز از مقامات رسمی که شماره و نماینده کدام ساختار بودن آنها به جامعه معلوم نیست، یگان نفر از فعالان جامعه شهروندی شامل کردن نشدند. همین طور بعد سر زدن آشوب پاسبانان مسلح راه و روایی نقلات ساکنان عادی به سوی محبس را نیز بستند و پیوندان محبوسان امکانی با خبر شدن از حال نزدیکان محبوس خود را ندارند. کمیته تفتیشاتی روسیه درباره هلاکت 5 نفر در ساختار یک بنای شینمانتاژ و ماشینشویی در شهرک مورینه سنت پترزبورگ خبر داده است. 2 مهاجر تاجیک آسیب جدی دیده در حالت وزنین به بیمارخانه انتقال داده شدند. به گفته پزشکان بیمارستان ناحیه تکس و یکی از آنها در بخش تروماتولوژی و دیگری بنابر سوختن 27% بدنش در بخش بیماری سوختگی بستری شدند. آتش سوزی صبح 9 نوامبر اتفاق افتاد و هنوز معلوم نیست که در بین هلاک شده ها مهاجران تاجیک هستند یا نه. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه مساحت عمومی ساختار حدود 400 متر مربع حساب کرده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی آغاز شده، تحقیق ادامه دارد. این چنین مسئولین کمیته تفتیشات روسیه گفتند که مسئله شروع پرونده جنایتی در رابطه با این قضیه را مورد بررسی قرار دادند. مرکز طبی خورف از اسرائیل تصمیم گرفته است در شهر دوشنبه نمایندگیش را افتتاح کرده به طبیبان تاجیک مشورت می‌دهد که از مکتب طبی روسیه کنار بروند. این مرکز امکان خواهد داشت همه بیماری‌های انسان در تاجیکستان را با نرخ‌های دسترس معالجه کند. هیئت 10 نفره پزشکان سرشناس اسرائیل طول یک هفته در دوشنبه قرار داشته در بیمارستان استقلال حدود 200 نفر مریضان را قبول و معالجه کردند. رامان برک سردکتر مرکز طبی خورف اسرائیل در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که این مرکز در 60 کشور جهان نمایندگی دارد و اکنون تصمیم گرفته است چنین نمایندگی را در شهر دوشنبه نیز افتتاح کند. به اعتقاد این پزشک اسرائیلی مشاهده های آنها ثابت کرده است که در تاجیکستان تعداد طبیبان صاحب تجربه اندک نیست ولی برای کار در این مرکز ضرور است که به اسرائیل سفر کنند و با دوره های بازآموزی فرا گرفته شوند.
солҳои ахир сокинони тоҷикистон сатҳи табобат дар муассисаҳои тиббии кишварро пайваста танқид мекунанд. мақомоти тандурустӣ мегӯянд ки теъдоде аз пизишкони соҳиб таҷрибаи тоҷик дар ҷустуҷӯи маоши муносиб кишварро тарк карданд ва барои дорои тахассуси баланд шудани табибони ҷавон фурсат зарур аст. аз сӯи дигар дар чанд соли ахир дар душанбе маркази тиббии эрон мавсум ба бемористони сино ва тибби халқи чин ба фаъолият оғоз карданд. тасмими ифтитоҳи маркази тиббии хорев дар ҳоле аст ки ироаи хадамоти беҳдоштӣ дар тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои мавриди интиқоди расонаҳо ва ҷомеа ба шумор меравад. гуфта мешавад ки бисёре аз афроди сарҳадманди тоҷикистон ба табибони маҳаллӣ чандон эътимод надоранд ва барои муолиҷа ба берун аз кишвар аз ҷумла ба исроил мераванд. дар Москав рӯзи 9 ноябр конфронси Афғонистон баргузор шуд ки дар кори он намояндагони шӯрои олии сулҳи Афғонистон ва гурӯҳи Толибон иштирок карданд. сафорати Амрико дар Москав як дипломати худро барои назорати ин музокирот фиристодааст. нишаст дар як меҳмонхонаи Москав ҷараён гирифт. дар суханронии ифтитоҳи худ вазири умури хориҷаи Русия Сергей Лавров гуфт ки Русия умедвор аст борои талошҳои муштарак дар таърихи Афғонистон саҳифаи нав боз мешавад. Лавров гуфт ки мушкили Афғонистон бояд танҳо аз рӯи сиёсӣ тавассути дастёбӣ ба сулҳи миллӣ ҳаллу фасл гардад. ташаббуси нахустини Русия барои ташкили музокироти сулҳ бо Толибон ки қарор буд моҳи сентябр баргузор шавад баъди он ки мақомоти Афғонистон ширкат дар ин нишастро рад карданд бекор шуд. ин навбат ҳам ҳукумати Афғонистон ба Москав намояндаҳои расмии худро нафиристод, вале аъзои аз ҷониби ҳукумат таъиншудаи шӯрои олии сулҳ дар нишаст ҳузур доранд. як ширкатдори ин нишаст ба Радиои Озодӣ гуфт ки ҳарчанд дар поёни нишаст кадом изҳорот ё санаде қабул нашуд, худи воқеияти баргузории чунин як ҳамоиш бо ширкати дуҷониб вориди ихтилофи Афғонистон ва кишварҳои ҳамсоя ҳодисаи муҳим аст. ин ширкатдори нишаст мегӯяд ки дар ҷараёни ҷаласа дида мешуд ки намояндагони Толибон ва ҳукумати Афғонистон бо ҳам гуфтугӯ ва дар фазои ғайрирасмӣ берун аз ҷаласа ҳам суҳбат мекарданд. бояд гуфт ки аз Тоҷикистон дар ин нишаст муовини вазири умури хориҷии кишвар Зоҳир Саидзода иштирок кард. саҳифаи Зак Кадиров 95 дар Инстаграм баста шуд. сабаби бастани ин саҳифа ҳанӯз шаҳр дода нашудааст. саҳифаи мазкур ба раҳбари Чеченистон Рамазон Қодиров тааллуқ дорад. ин саҳифа моҳи июли соли ҷорӣ кушода шуда буд ва то замони басташавиаш онро беш аз 1 миллион корбар мутолиа мекард. саҳифаҳои пешини Қодиров дар Инстаграм ва Фейсбук 23 декабри соли 2017 баъди шомил шуданаш ба рӯйхати таҳримҳои Русия баста шуданд. ба гуфтаи намояндагони Фейсбук ширкат вазифадор буд ки саҳифаҳои Қодировро бандад. низоми таҳримҳо ширкатҳои амрикоиро водор мекунад ки бо Қодиров муносибатҳои корӣ ба роҳ намонанд. Қодиров баъди басташавии саҳифаҳояш гуфт ки дар Чеченистон шабакаҳои иҷтимоии худи ба номи Майлистори таъсис дода шудааст ва вай онҷо саҳифа дорад. бармегардам ба хабарҳои Тоҷикистон. вазорати умури дохилии Тоҷикистон як чӯпонро барои фурӯши чорвои мардум дастгир намудааст. дар вебсайти ин ниҳод омадааст ки кормандони милитсия ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии марди 44-солаи сокини ноҳияи шаҳри Навро бо гумони қаллобӣ боздошт намуданд. марди дастгиршуда моҳи июли соли 2014 бо роҳи фиреб ба бовари марди 37-солаи сокини ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе даромада 475 сар чорвои майдаи шохдорро барои нигоҳубин гирифта ба маблағи 320 000 сомонӣ фурӯхта маблағҳояшро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. дар ҳоли ҳозир нисбати номбурда аз тарафи Достонии кулли Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти ин чӯпон идома дорад. ва дар шаҳри Душанбе имрӯз ҷашнвораи Оши Палав сурат мегирад. тамоме ки онро муассисаи фарҳангу илми Созмони милал ба феҳристи мероси фарҳангии ҷаҳонӣ ворид кардааст. мақомоти шаҳри Душанбе гуфтанд ки ҷашнвора соати 10 дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Фирдавсӣ сурат мегирад ва дар он беҳтарин ошпазҳо аз гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омада маҳорати ошпазии худро пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт мекунанд. ба гуфтаи мақомоти шаҳри Душанбе ҳадаф аз баргузории ҷашнвора муаррифии фарҳанги дастурхондорӣ, тарғибу ташвиқи ҳунари ошпазӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба мероси фарҳангии халқи тоҷик дар доираи таҷлили соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. Оши Палав соли 2016 ба феҳристи фарҳанги ғайримоддӣ сабт шудааст ва ҳоло ошпазони касбии тоҷик 130 нави палавро пухта метавонанд. хуб бинандагони азиз, ҳар нафаре ки агар ба ин ҷашнвора рафтед, барои шумо иштиёитон мехоҳем ва бароятон ҳамин гуна рӯзи хубро таманно дорем ва фардо ман ҳамаи шумо азизонро бо хабарҳои тоза мунтазир мешавам.